Konge na kunkurukia biashara magana jana rungu rwa gikundi kiao gia Chambers of Commerce Meru bachemanite kwariria mantu jao agitena kaibori tatongeria baekanya kambere mirandi ya weti na mbere na mono kiri ward ya municipality. Nikenda kona biashara bakuja mona kwenye mkambu jumwe na ndiru wangina Chambers of Commerce kuma Meru ni baretete biashara baba mwe irinjire mwe igutigira kajo kawi kagwikanwa katurategere tuona kuma tukuringa kura miaka iri anusu ikuthira no tumutware mantu ya development tumutware mantu ya maendeleo ndene Meru wonde baria nuka pingoju na nuka pingo na nuka na kura na nuka divyo na hiyo anto biashara bo atuna tukethora ndi katugusetero agenda ni antu bangi wanasiasa betu baria mantu jao jagwitete na njira ciao lakini mantu ja development Meru na mantu jegie oria antu ba Meru wamba gwita na mbere gutejo jaragirwa bakiwa na ndiko kagitaga kaingi thirikari ndirithwe kiberukira kitumba kona beja meja biashara no nginya no bari agogoti nikenda uge bo bomba kwigikanwa na ro antu ba biashara more than 400 businesses bauga we are going to set our agenda itu tukari mantu je tutungwa na itu tukaugora tukwenda kuithirwa no tutugoti na itu twandikana no goti bwete tukwenda kuthingata tumenye twitogoti mbese ire tau ciutumika anti bakurira mugutano juju anti bakurira mutindo juju anti bakurira no tututesi winji utitaunienge 10% coverage ya si winji dene town utitaunienge kariu tuburi tekoza tuna 70% no tutukuria mbese na si winji mbese citirwe almost 10 years ago na mbese ire itwa na ngogira itwa na rakuthira na ntaigwa antu betu basiasa bakiuga tutena siwinji mugutano siwinji antu mugutano abaka matangi bakamata siwinji na matangi na rori mona ro shiringi 10 kenda na nandire dwana we no hoteli ukathiro akamato kimire mungiri 10 biashara reku bakiwa nandi batetikiria kairi asiasa bagitira batumbete kubathikira na uge bobo to bukigikanwa tikena mantu jonde jaja kuthithwa mbethora bareo so iketo ugona antu biashara na twikarante guru twibange no ntubara bange bibangite it is our time now na twibange enda tuone nyambe jira tugwita na ira tugura turite kinya sauti yetu irio tukero ake mbeca tukurite kariyo no mwaka idogo na public participation twiroi gaitu kariyo twitikaniri gaitu kariyo kenda na tu na tumba kumenya ro twatethu kadari mate tumenye mate Meru tutauni nyingi kama taro mate na ru tractor 1970 ne kama ta mate na Meru na enaka tangi karaga kama ta karaga tu kinya tani mu towns na tauni jietire na ndichi china marori jara jakunika jakwata vernya mate igethero kama ta na ini kitu kuga mwankana ndi no tuburi ndo mwankatu zetu na purani njaga ya ntoba Meru na ntoba biashara kenda tumba kubanga biashara yetu bwega wote mwana siasa warairie mantu jora tumba kuleta industries Meru eji cia kuthithia processing ya irio bietu antu atwenda ya irio bietu bei besho bitena inya uguri bomba gutethia murimi itubwiri kuthugania na itubangite uria tukareta investors inya kuma nthiguru cia ome no tutwina chemba ingi cia kuma nthiguru cia ome uria tumba ku network nabo turete investors Meru nikenda baka establish industries cia andekeana betu na tumbe gukuria mugongo jotu cia Meru na biashara ikure uria kwagirite muthuri Muriuki weru weekend mutiro jwa kangangi